Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Chano Wiar pa arju yude apa. Ades kya na piasin po mo hapo sa mo. Mentut ngan real ge. Chano Wiar pa. Halo perlok, pertanyaan atau ambok lang mulia, udah tip kami Ebk-Sutnga. Te ko pertip cepi wah hagani ke Saturday yang New July, arpule Tarik, hepor nroje do pelak ke music video, kau pertut ke Chano Wiar patu. Te hagani ke video ngadaman kamu producer, kamu jule dari rap dengar. Kuah opan napi ke jinggercan, usna bah ke kerjaan ini hagani ke music video Chano Wiar patu. Kamu kerjaan ini ketua Chano Wiar part 1. Dewa kerjaan bi dewa share, like, and subscribe. Dewa tidak ni boleh cipon. Halo, kumlei vi baik. Pertanyaan atau Sunday selhe. Dewa mana le kamu kasi tu workshop mo. Hari ni ga music video ko pertanyaan Chano Wiar part 2. Dan itu suggestion penpau jing senyap kumlei vi perlok ke baju kerjaan ini hari ni ga Chano Wiar part 1. Kalau tadi jo i continuous nyaw maya usnya berpat. Sejisen pambiang gajing kersan fi perlok maya usnya mah fi kersan biang i hagani ga Chano Wiar part 2. Dewa pai fi, dewa like, dewa share and subscribe. Kublai cibon ya fi waro perlong, wara ya kersan i na ko bi po si po. Heni kamu ditipinga tu jo gerle lembai. Teman le kamu actress having a music video over the Ebk-Sutnga Chano Wiar part 2. The same part yang happy perlong, wo ya chance to be imo having music video yang ini. The they wa share, like, subscribe, press the bell icon. Yes. Pertanyaan tu just timung hagani music video kau Chano Wiar part 2 dah kalau kamu pah. Kalau kamu temu panah happy perlong gajing kerjaan kamu juga cari dia ke part 1. Teh kani ke patu le kamju le sombau ebi ke jing kersan dua share, like, or subscribe le dute boleh sibun. Chano Wiar pa arju yude apa. Ades kya na piasin po mo hapo sa mo. Mentut ngan real ge. Chano Wiar pa.